Sithanda ukubingelelana sisamukelana njalo kusifundo sethu lapho siyaqhubeka khona sifunda okunye ngoJesu. Mina ngikhulumayo ngu-Amos Maforo, ngizakunxusa izihlobo zami ukuthi balibingelele balamukele baziveze njalo ukuthi bangubani. Salibonani balalela babukeli ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyabonga ukuthi sihlangane njalo ekufundeni ngobudlelwano bethu loNkulunkulu. Okhulumayo umfundisi Miladube. Salibonani bathandekayo, siyamukelana njalo kuleli viki kusona lesi sifundo. Mina nguMrs Siboneni Mhlanga. Ngiyalibingelela lonke balaleli lababukeli ngegama lenkosi yethu Jesu. Okhulumayo nguMrs Mpofu. Sizakhothamisa amakhanda sikhuleke singakangeni kusifundo sanamhlanje. Asikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, sithanda ukubonga ngelinye njalo ethuba ususiphe lona kubana sifunde ezwini lakho. Sinxusa ubukhona bukaMoya Engcwele ukubana sichasisele ngcono amaqiniso aselizwini lakho ngezifundo ezinjengazona lezi. Sengathi ubudlelwano bethu lawe bungakhula. Siphathiseke usisize sonke ngelihle igama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga. Kuleli viki sikusifundo sesihlanu lapho esiyakukhanyela khona indlela yokufunda iBhayibheli. Silokho sakhela kunkulumo yethu esibelayo kuviki elidlulileyo lapho ebesikufunda ikakhulu ngengxenye yeBhayibheli empilweni zethu ukuthi umsebenzi walo ngowani. Lapha vele sifuna ukuthi sitaditshe ukuthi siza kulifunda ngayiphi indlela. Kalokho sisakhela ukuthi iBhayibheli liqhakathekile ezimpilweni zethu, liyadingakala ezimpilweni zethu. Yilo elisitshelayo, elisitshengisayo, eliyinkombandlela yethu ukuthi simele sisuke siye nga. Ake ucabange ukuthi ugcine nini ukufunda iBhayibheli? Ugcine nini ukuba lethuba lokubala ilizwi lenkosi? Nxa liqhakathekile ngendlela esilichaza ngayo, uyake ube lesikhathi yini sokulibala? Nguquko bani enzakalayo empilweni yakho? Imbuzo esizama ukuthi siyiphendule kulesi sifundo kuloleli viki. Omunye olobayo uthi iBhayibheli liyaguqula impilo zethu. Uthi yena ingwalo zonke ziyasitshela, zikhona ezisifundisa khona, kodwa iBhayibheli kuphela eliguqulayo impilo zethu. Akula muntu owafunda iBhayibheli wasala efana. Siza kuxoxa ngayo yona le indlela. Sacela mandlo usibalele indinyana yethu yokwaziwa ngekhanda. Isaiah 55 ivesi lingeli ka11. Linjalo lelizwi lami eliphuma emlonyeni wami, kaliyi kubuya kimi lize, kodwa lizafeza engikufunayo, liphumelelise lokho engilithume khona. Nansi indaba zihlobo zami. Nxa sikhangela isihloko sethu lendinyana yokwaziwa ngekhanda, kuyini kanti vele esifuna ukuthi sincedisane ngakho kulona leli iviki? Isihloko sethu sithi singalifunda njani iBhayibheli. Abe sesinika ke indima yokwaziwa ngekhanda ukubana ilizwi likaNkulunkulu nxa liphuma emlonyeni wakhe, yena ngokwakho thina aliphenduki kuye lize, libuya selilomphefumulo oguquliweyo. Yes. Abe sethembisa futhi ukuthi nxa sililanda leli ilizwi linika ukuphumelela ngoba kuvele livela kuphumelelayo. Mbona sinikwa lapha insilelane yokuthi akumelanga ngiqalisa usuku ngingalibambanga ilizwi leli. Ngenxa ukuthi nxa umuntu obesithena liyaliphuma libe libe yize, ugcwalisa futhi omunye umbhalo othena ukuthi Isaiah 28:10 uthi lapha kancane nxa ngisenze njalo liyabe lisakhela ukuba yimi kwami lesimilo sami kuvela kuThixo. So ngifisa ukukhuthaza ababukeli ukuthi nxa siyafunda lesi sifundo asenzeni sikwazi ukuthi nxa kade kunzima ukulibala qalisa kancane kuyabe kusakheke ekucineni uzabona sokusiba isikhathi eside ukholisa ngoba lilamandla liyaguqula kakhulu namandla lokho. Mina nginanzelele ukuthi kuqhakathekile ukuthi sibe kwazi ukuthi lifundwa njani ilizwi likaNkulunkulu. Sinanzelela ukuthi indlela iBhayibheli elilotshwe ngayo nguNkulunkulu ekhuluma lathi. Emakhaya amaningi izinto zonakele ngendlela yokubana akusazanga kwaba lokukhulumisana okufike komunye ngendlela okufanele ngayo.
lathi ubudlelwano bethu loNkulunkulu kungangafiki lapho uNkulunkulu akhangele khona ngesizathu sokuthi hlezi asifundi ngendlela kumbe kasikubambi ngendlela. Ungakhangela indinyana yethu yokwaziwa ngekhanda ihlisivezele ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lilamandla. Lapho lifike khona liyanika impilo. Ungananzelela kathesi siyafunda ilizwi kodwa sisale sifana. Ngicabanga ukuthi isifundo esifike ngesikhathi esifaneleyo okumele sidale umehluko ezimpilweni zethu. Ukuvuseleleka bekubuya ngokufunda ilizwi. Sengathi uNkulunkulu balaleli lababukeli engasiphathisa kuphela sona lesi sifundo sikhule ekwazini uNkulunkulu. Uvuselele. Yebo mhlobo wami. Kuyini ongabe ofuna ukusabela khona singabe silapho kulona leli viki esaxoxa ngakho? Siyabonga mhlobo. Ngifisa ukuthi uNozi uthe efunda laphana uverse 11 wethu. Uthe ngokunjalo ilizwi lami. Ngokunjani. Mbone ngani kulomfanekiso osetshenziswe kuverse 10 omuhle kakhulu. Umfanekiso wamanzi kumbe owamazolo esilimweni kumbe emhlabathini. Uthi nxa kuyikuthi kungana izulu kumbe kube lamazolo uthi kuzaletha ukumila. Kungamila kube sokusiba kukhule kube lesithelo. Abe sesithi linjalo ke lizwi lami. Kusitsho ukuthi uNkulunkulu nxa eliletha emuntwini kukhangelela ukuthi kube lolutho olumilayo enhlizweni zethu. Lukhule lolo lutho luthela isithelo. Yikho uNkulunkulu esithi nxa eselilethile lisuke emlonyeni wakhe liza kufeza lokho elikujongileyo. Ilizwi likaMlimi vele lijongene. Last week sithintile ukuthi uNkulunkulu kungani vele wapha abantu ilizwi. I think uMandla ukuthintile laphana ukuthi uNkulunkulu usinika ilizwi ukuze liguqule impilo zethu zesono. So nxa iBhayibheli ifundwe ngendlela eyiyo esizayixoxa la ukuthi anti sithe sizafunda ngendlela zokufunda ilizwi. So nxa lifundwe kuhle bekumele ukuthi lichiye impilo yomuntu munye ngamunye ngafani. Kunjalo. So yiwo umcabango enguthola lapho ukuthi lilamandla okuguqula kwawuthinta umcabango njalo ukuthi alifani lamanye amabhuku nje kodwa lilamandla. So uNkulunkulu lethu ukuthi liza kufeza khona okhe likhulumile khona okuyikuguqula impilo zabantu sifanele uNkulunkulu. Kakhulu. Akusali kufana. Martin Luther ulamazwi la awachoyo uthi useleminyaka eminengi ebala iBhayibheli uthi ngomnyaka wayeliphinda kabili from Genesis to Sambulo ebala iBhayibheli. Uthi ngaleso senzo sinjengesihlahla esilengatsha. Nxa ngibala iBhayibheli bengingaloyisa ukuthi ngidle kumbe ngithathe kungatsha zonke nginathe ilizwi lenkosi. Yikho akuloyisayo. Esikutshoyo ngalokho ukuthi iBhayibheli kalibalwe lonke. Ungabi lenye ingxenye yeBhayibheli esingabe siyayibala lenye ingxenye esingayibaliyo. Sihlobo esithandekayo sesiyakuqhubeka sike sikhangele indlela ezingasisiza ukuthi senze njani sibale kumbe sifunde iBhayibheli. Ngiyazi iningi lethu sithwele nzima. Kwesikhathi uyangani wethukile kube lesigaba lapho osilibala khona kakhulu whether usuka kumhlangano thize kumbe kule mvuselelo ube bese kusehla kuhlehlele emuva. Ake sikhangele indaba yesikhathi. Kuyadingeka yini ukuthi kube lesikhathi sokubala iBhayibheli? Kuyadingeka kakhulu. Umpostoli Paul uyatsho eBhayibhelini uthi na ku5 verse 15 Efeso hlengani isikhathi. Alright. Indaba yesikhathi qhakathekile. Okay. Ingathi isikhathi esikuso sikhangele kuza kwaJesu kwesibili. So iBhayibheli ile lenza ukuthi sikwazi lapho sesikhona lokonakala komhlaba simbambisa ngamandla. So kule ndingi ukuthi umuntu azinike isikhathi sokubala iBhayibheli ngoba nxa limgcina esendleni kaNkulunkulu nxa liguqula umuntu kumele lingconoze ngesikhathi sonke kusondele insuku zikaJesu kuzama ingconozeka ngiphelela. So umuntu kapheleli engalibalanga. Salokho ngingake ngiphile ngingadlanga. So ilizwi leli ngazinika isikhathi sokuthi ngibale kuyikuthola ukudla ngikhula nsuku zonke. Kakhulu.
Wawubone Mandlo Mhlobo abantu sakhela kundaba yesikhathi le. Abantu abaloyisa ukuthi babe lemzimba emihle, bachisa amafutha. Kodwa umuntu wakho ufuna ukuchisa amafutha akala sikhathi sokuthi enze njani bakithi exercise. So indaba yesikhathi iqhakathekile ukuthi uzinikeze ithuba lokukwenza khona lokho. Abantu abaningi bayakufisa ukuthi ngabe bayalazi iBhayibheli. Ngeke ngibona abantu bemanga ufana wazi amavesi wonke nala. Ufana ukujuleka but umbuzo ukuthi ulaso yini isiphi isikhathi esifaneleyo. Kumbe singakhuthaza ukuthi kwenziwe ngasiphi isikhathi lokho. Kuyahlupha maforo ikakhulu ensukwini zokuphela. Ungafunda iGreat Controversy kuSnares, The Snares of Satan. Ukhuluma ngokuthi imtshoko eminingi kumbe ulaka olukhulu uSathane aluthelayo ikulinda amaKristu angafundi iBhayibheli. Uyakwazi ukuthi iBhayibheli lilamandla okwenza izoni zihlanjululwe. Zenza izoni zifanele uNkulunkulu. So azakwenza ukuthi ngesikhiwa ithi the devil preoccupies the mind. Uhlala nje elethe lokhu lalokhuyana. Khathesi sibhizi sidinga imali, sidinga imisebenzi, sidinga lokhu, sifuna lo. Impilo is fast paced. Kuyagijinywa. So uNkulunkulu asilethela khona lapha ukuthi nxa ubudlelwano kodwa mina ake nginike living example. Mina ake ngibona ukuthi kwesikhathi umhlanga nxa engekho singekela ukukhulumisana. Uyawubuza ukuthi ungani liba khatshana la khatshana. So bekudinga ukuthi sizinike ithuba loNkulunkulu ukuze sisondele kangaka duzane loNkulunkulu. But uhlupho maforo ukuthi into yokufunda iBhayibheli ungani uSathane uyenza futhi ingani ba ngumthwalo. Kube yinto enzima edinga ukuthi ngile effort, but mina mbone ngani first point of call kumbe lapho kumele siye khona uqaliseni ukuthi sizwe ukuthi uNkulunkulu empilweni zethu siyamdinga. Ngaphandle kokuthi lokho kwenzakale vele ilizwa usozilifunde. Kufana lokuthi umuntu olambileyo nguye osukuma edinga ukudla. So enfisa usikuzise njengabalalela ukuthi kumele uqale kuzwakale kimi ukuthi ngiyasilela then kuza ngithuma ukuthi ngifune. Ivesi engiyithandayo uJeremiah 29:13 ulesithembiso engisithandayo. uNkulunkulu uthi nxa lingangidinga ngenhliziyo yenu yonke la ngomoya wenu wonke lizamfumana. So ilizwi singalifunda uNkulunkulu sizamazi ngcono, sizasondela kuye ngcono, sizafanana naye. So kumele kusukele kuwe ukuthi udinge uNkulunkulu, sizijwayeze ukufunda, udinde umzimba wakho akulula vele kodwa uzitshele ukuthi ngiyakufuna lokho. Manje mina ngiyananzelele maforo ngesikhathi esiphila kizo wangazathi ukuchitha ithuba loNkulunkulu uyabusulahlekelwe isikhathi. Kodwa namhlanje siqinisa ukuthi isikhathi lamathuba esiwachitha loNkulunkulu asomathuba lahlekileyo. Phakathi kokuchikachika kwethu lokuphithizela komhlaba asizimiseleni sicela uNkulunkulu uzasincedisa ukuthi akhulule kumbe asipha amathuba lapho singafunda khona. Kungabe ukuthi siyavuka masinya kumbe phakathi kokusebenza kwethu sithole amathuba ukubana sizifundele sodwa iBhayibheli. Kakwenelanga ukuthi sibe sibalelwa ngabanye kumbe sisizwa abanye ukuthi bathini, ngoba sizaziphendulela ngosuku lokwahlulela. Ngaleso sizathu wonke umuntu kufanele abe lethuba alichitha loNkulunkulu ukuthi azi lokho okuliqiniso. Ngiyananzelela ukuthi entweni esizithandayo amathuba siyawadinga. So mina bengicabanga ukuthi kuya ngokuzimisela. Ukuzimisela la nxa kuwome kanganani sigijima okunganani ungazimisela entweni yakho uyakwenza. So kuya ngokuzimisela. Ukwakhuluma ngendaba yokukhulumisana. Ayisikho ukukhulumisana nje okudingakalayo. Kodwa ukukhulumisana kulohlonzi. Ayisikho mathuba okufunda iBhayibheli nje. Khathesi kulenkuthazo kuyabalwa isahluko ngesahluko. Banengi abantu bayakwenza kodwa akulethi nguquko. Singabe sehluleka nga kubalwa kujahwa kwenziwani
kuyini ongabe kuliphutha ekwendleleni esifunda ngayo iBhayibheli la? Ngiqhuma khonapho umlobe vele uthena kungenza ukuthi Right. ubona ngani awuzwa kusithi ubali. Right. Kodwa zitshela ukuthi wethi ngibali. Ukuzuvusele ukufisa lokho yana. Okutshoyo nxa ungakhangela isibonelo sesinikwe sikaMsebenzi 17 verse 11 kuthiwa abaseBheriya bengafana nabeThesalonika. Kunjani? Ngingathi babethi bangangena enkonzweni ilizwi libali babhale phansi. Right. Amavesi efika ngikhaya yedwa sethatha isikhathi lesela isikhathi sabaningi bendawonye sefuna isikhathi sakhe lo nkulunkulu wakhe. So into esilelayo ukuthi umuntu munye ngamunye azinike isikhathi. Yes, ngaba li chapter of the day sindawonye uqondile kodwa kwenelanga ngoba ubudlano bami lo nkulunkulu abuwejelwa ngomunye umuntu kumbe mina ngizidingelayo. So okusilelayo yikuzinika umuntu munye isikhathi sokuthi ngaze ngihlangane labanye kangilobe phansi engifundileyo ngiphinde ngiyekwenza ukuphinda kwenza kungena engqondweni bese kusuba ngumkhubo omuhle ukuthi ngeke ngiqalise usuku ngeke luphethe ngingabalanga ngoba iBhayibheli leli lenza ukuthi ngikwazi onguye ongigcinayo lo nguyoza ngisindisa. Yazi umfundisi uthinta enye into ngicabanga ukuthi iyasihlupha. AmaKristu amaningi ensukwini zokucina sesiseyama ngokuthi intshumayelo itheni and so sesima intshumayelo kuphela but asila mathuba. Anti ilizwi leli liyikudla kwakomoya. Kusitsho ukuthi lo kumele azidlele ukuze umuntu wangaphakathi aqine aphile kakhodlela omunye. So ngiyibona kuyingozi kakhulu ukuthi sime ngezintshumayelo esizithola emabandleni kumbe njani. So kuyadinga ukuthi umuntu wangaphakathi afidwe sibe le quality time mhlobo kwakuthi amathuba aqinisile. Mina ngeke ngafunda ukuthi uWilliam Miller waye ethatha 8 hours 8 tadija yikho kwamenza wayikhipha into leyane kaDaniel 8:14. Otherwise ngabe wayefunda njengathi mhlobo ukuthi vele mfunda njahile chapter a day ukuthi ngenelana njani le chapter phambili kumbe laliyane sayifunda ngale ngingakudingisisi into yesanctuary engizoziphume. So sidinga umoya wokuhlala phansi sizimisela ukuthi uNkulunkulu kakhulume asitshengise ukuthi zwana lokhu kungenelana lokhu kuthatha ukufakela ipuzzle yaphuma kuhle. So kudinga ukuthi sizimisele ukuzinika isikhathi. So indaba yesikhathi sibe deliberate sidinge isikhathi. Kule ndaba ekuJohane ngo-15 la uJesu ekhuluma ngokuthi ngilivini. uJohane ngo-15 verse 1 usiya kwe-8. Kuyini singabe siyakuthola lapha manje ikakhulu nxa sikhangela indaba uJesu ufuna usitshelana nxa ekhuluma ukuthi hlalani kimi ikakhulu sikhangela indaba leyo ukuthi ati antisabe sisidla angazi umbe ngayokula lwamaqiniso sathu. Mina enguzwisisileyo ukuthi ngaphandle kwaNkulunkulu ngeke senze lutho. Right. Umcabango wami ubuyele ekutheni izikhathi eziningi siyabona ngathi isikhathi sesichithele loNkulunkulu isikhathi esilahlekileyo. Kukanti lapha kuyagcizelelwa ukuthi konke vele ukuze ngiyenelise ukuthola amandla okuyasebenza khona okhe ngugijimelayo ngidinga ukunikwa amandla nguyena lo engimchiye emuva. Ungananzelela izinto ebezingasithatha amahola amalutshwane sizacina sithatha isikhathi eside ngoba sibalekela ukuthola impilo kuJesu kuqala sagijimela ukuyenza izinto ngamandla ethu. Kukathi konke singakwenza ngaye ngaphandle kwakhe ngeke senze lutho. Ngaphandle kwakhe ngeke senze lutho asilutho. Singabantu nje ngoba sikuJesu angithi phela lokho simele sikufithizele kuzwakale endilizwi yisho isinkwa sethu. uJesu uyakhumbula ukuthi hey umuntu akayikuphila ngesinkwa kuphela kodwa ngelizwi ihlobo esithandekayo. Inengi lethu sibafitshane kwezakomoya ngoba singadadithi leli lizwi. Asibuyeleni siyedadicha sizinikeze isikhathi sokubala lona leli lizwi. Ngike ngaba lenye experience kulomunye umntwana engixoxelayo ekade sikhuleka sonke wantshela wathi ule experience embi kakhulu ngoba angazi abale njani ngezwa angazi afunde njani iBhayibheli impilo yakhe ayitshintshi uyamfuna uNkulunkulu but uyazi ukuthi kuyasilela uthi and I'm thinking of ube sitheni secabanga kwekela. So singancedisana njani ngicabanga ukuthi uJohn 15 masihlala lami
lihlale kini, ngoba bese khuluma futhi ukuthi ilizwi lami nxa lihlala kini. Kunzima mhlobo ukuthi siqalise ukuyahlala kuNkulunkulu singaqalanga saphuma empilweni yethu yemuva. As long sizabe silokho sigxile esonweni sisave isono, kuzaba nzima ukuthi ilizwi libe lomutsho empilweni zethu. In fact, impilo yomhlaba, impilo yesono iyadraina, iyamunya i-interest kumbe ukulangazelela izinto zakho. So ungakuhlanganisa lokho ungaze utadiche njani, as long kule linye ikhona lapho into kaNkulunkulu eyala khona, kuba nzima ukuthi ubudlelwano bethu bube ngobevini logatsha, ngoba siza attach si kusitsho ukuthi ingatsha zethu ziyakwehluleka ukuthela isithelo. So okudingekayo mina ngimncedise ngabuza ukuthi impilo yakhe imi njani, wenzani ngesikhathi esinje, nxa yedwa wenzani uphila njani. So ngase nginanzelela ukuthi impilo yakhe vele igcwele ukuthi uyazibukelela ama-movie loba yini, uyabala loba yini, uyabona. So nxa sesize elizwini kuhle kube nzima ukuthi kungenelana. Okay. Ngicabanga ukuthi iningi lethu intsha yethu ingabi kusigaba sona leso. So okuyabe kuqhakathekile yikuthi abantu bancediswe into okuthiwa injwayelo ongaba la ihabit rather. Kuthiwa kuyathatha insuku ezingaba ngo-21. Any habit ungaqala ukubhema ungakwenza for 3 weeks uqinisa ukujwayele konke khona. Lokho kungakhethi ukuthi hamba ngalindlela. So ezinye izinto kule ngxenye esimele siyenze, uzinikeze ithuba sicelile, sizabona. Ngicabanga ukuthi siqhubeka ngesifundo sizaba lempendulo yembuzo enjengayena le. Sike sikhangele indaba yokumakhongo 1 ivesi ngo-35, indaba yendawo, ngoba ngenye into eqhakathekileyo anti isikhathi sulaso. Utatitshelanga ngoba kwesikhathi utatitshwa endaweni elomsindo, ukhulekelanga kuyazwakala yini lapho khona. uJesu wayesenzayo ekuseni kakhulu kusempondo zankomo, uJesu wavuka waphuma endlini waya endaweni esekusithekeni lapho akhuleka khona. Sifundani lapha mfundisi Dube ngoJesu angamathuba ayewachitha eloNkulunkulu? Sifundo bani sizithola? Engubongayo balalela wabukele lathi silapha ukuthi uJesu oyindlela yeqiniso nguye na usinika lapha isibonelo sokuthi kumele umuntu abe le ndawo ahlangana kwaLoNkulunkulu. Kungenza ukuthi yebo usaphakathi kwemuli, umntana zoyemuli awenelanga, lokubala kwemuli iBhayibheli akwenelanga. Kumele ngiphume ngiye endaweni yami lapho ngikwazi ukuthi nxa ngifika lapha esengayikhethayo, kumbe kusendlini ngiya ngemva kwesofa, kumbe ngiye etafuleni ngithi lapha sengimbiza inkosi yami ikhuluma. So sifunda ukuthi indaba yokukhula kwakomoya idinga isikhathi le ndawo. Uzasinika isikhathi wena ukuthi ngesikhathi esinje le ndawo uyikhethe, ngoba ukuthi uyothi ngibala lapho kulabantu khona bese umsindo eBhawa akunanto zayizwa. Abantu bahlabela lapha awunanto zayizwa, kodwa ungaphuma uye ungathi igudlu kancane, ufuna umumo ovuma ukuthi ingqondo yakho ikhangele kuNkulunkulu, lamehlo angaboni into ezinengi aqonde kumlimo. Ngaleso sikhathi udinga ubudlelwano. So indawo eqhakathekile ngoba ikwenza ukuthi usuke entweni zonke, ingqondo lemicabango konke kuye kuThixo. uThixo abe sekhuluma lawe, lawe ukhulume laye, uyamuzwa uNkulunkulu laye uza kuguqula isibili. Ube le ndawo mhlobo lapho yakhulumisana khona lo anti indawo even lesithando kulenye indawo so uthi ngafika kuhle kuvuse okuthile ukukhumbule lokho ukukhumbule kunjalo lobudlelwano bethu loNkulunkulu angithi vele. Yes. Ngifuna ukungezelela kulokho ukuthi nxa usendaweni ethuleyo mhlobo ikakhulu natural environment, uNkulunkulu umoya wakhe uyawuza
ulamsindo akulamsindo ulalele usemvelweni inyoni izihlahla zizi so kuqhakathekile ukuthi uNkulunkulu vesihle sihlangane la emvelweni equiet into yonke ingadisturb akulalutho lusiphazamisayo ingqondo umfundisi uthintile ingqondo ibuthwa iconcentrate ukuthi lange loNkulunkulu so ngiyacabanga ukuthi ya angikwazi edorobheni singenza njani mhlobo ukuthi ngisekhoneni lami laphana ku living room kumbe kule ngalo omunye usevula iTV ebedroom yakho kumbe uyenzani kumbe uyavula izivalo uyaphuma those disturbances kunomnye umngane wami wayesiyathandazela entabeni kwesisikhathi sicabanga ukuthi abantu laba bahamba kuma extremes I don't know angazi ukuthi kithi kukhanya njani ngitsho nxa kuyikuthi indlela sensiye entabeni ngedwa elitsheni loNkulunkulu ezihlahleni enyonini akula msindo wemoto akula msindo weradio akula muntu ochayelela akula phone eringa ekuza ukuthi ngibone ngani ngumuntu owazwisisa khona lokhu ukuthi kule nzuzo enganani ukuba endaweni ethuleyo uloNkulunkulu libabili so kwesinye isikhathi uyabona ukuthi sitting room yes but angazi ngitsho mina ukuzwa ngibone ngani kuyadinga ukuthi yikho ngicabanga ukuthi yikho engxenye esikhathini sokuphela i-best place to be indawo ezabinhle i-ideal ivuma kusemakhaya lapha indawo ezabi ivuma khona ukuthi sikhulume ngicabanga khona lokho okungela msindo angithi ke wona amathuba ukuthi sike siwathole ukwenza njalo antu Jesu akula umuntu ayibhizi njengoJesu kunjani kodwa uyenza ithuba ngicabanga ukuthi even sikhona lapha Mandlo akube lamathuba enye indlela yokubalekela abantu imsindo antu vele abantu bazalala yakwanisa ukuthi ungahambelani la bona sebelele wena 22 uphaphana ungangcono ulale bona nxa bekhanye kumbele khona lakho lapho ukuthi sisemadolobheni hayi nani la khaya sesethana ansakhuleke loba sikufaka ngikhumbula indoda yipi lana yagcina siginywe inhlanzi ithuba lakhe mbona lagcina sesiswini seyihlanze eyedwa kona pha kuthi wakhuleke phakathi wakhulumisana lo mlimi so usemoteni kumbe nxa ungaba lethuba uthi good ngiyazi abanye ikakhulu intsha sihlala labanye abangakhonziya sikho emakhaya akuthi ukuthi ungabi lethuba lo mlimi Mandlo hayi khona lokho yikho sibili ngoba asila sizathu sokuthi sifake izaba lokuthi akulandawo lapho engingakhulekela khona sinanzelela ukuthi ngeke ngabona mina omunye uyabuya masinya emsebenzini ukuzathola isikhathi sokuthi abe loNkulunkulu abanye bayakwenza ezimoteni abanye khonokho sokuchilo nxa singakhuleka uNkulunkulu uzasinika amaforo ukuhlakanipha njengoba uMrs Mhlange ethintile abanye bazayambulela ukuthi hayi okungcono kuwe ikuyentabeni omunye la yambulela ukuthi vuka masinya kumbe phuza ukulala uNkulunkulu lomusa bathandekayo balalela lababukele kasixhumaneni lezulu uNkulunkulu uzasivezela okuzasebenza ngcono kithi ungakhangela kathesi siphila vele ku environment echiyeneyo omunye singathi kavuke ekseni omunye wathi thina vele ekseni business yethu iqala ekseni sabe sesigijimisana lezimota sithengisa nxa sokuntambama sediniwe uthola ukuthi umuntu onjalo phakathi lapha kungela ama customer sokumele athole isikhathi sokubana laye abe lendawo lapho aza kuxhumana khona lezulu khethekile ukuthi kuminyene okunjani ku schedule zethu okay so amathuba asiwenzeni okuqhakathekileyo lithuba kodwa ezikhathini zonke ezihlobo ezithandekayo akulalutho bekukuhle ukuthi sisungule usuku ngelizwi angithi phela sithunganyelwe nguye izichronicles zakuqala ngu16 ivesi ngu11 uthini lapha ngobuso buka uNkulunkulu 16 verse 11 Dingani uThixo lamandla akhe limdinge yena njalo njalo sidinge uThixo lamandla akhe siye sihlanganise lapha ikakhulu indaba yokuhlala ezinyaweni zikaJesu abantu babhizi mhlobo sukuwakutsho lokho abantu bayagijima bayalelale kodwa ukuthi kube lethuba lokuhlala ezinyaweni zikaJesu siyamkhumbula uMartha wayebhizi uthi wenzela uJesu
lasemabandleni abantu babhizi kuyamenyezelwa kulalokhu kwenziwa lokhu kuyagijima lama effort akho kodwa umuntu engazange ahlale enyaweni zikaJesu siyakhuthazwa la uthi sike senze njani angazi ukuthi kuyini esingabe siyakuthola kakhulu ngomcabango nalo ukudinga ubuso bukaKristu busafunyanwa insuku zonke lokuhlala ezinyaweni zakhe. Nxa ukhuluma kanje kufika emingqondweni ukuthi sinikwa isibonelo lapha sayasi kuLuka ngu10 verse 13 nasiya ku42 ukuthi uhlala enyaweni zikaJesu omunye abe sekhathazeka. Right. Yes. Kungenzeka ukuthi ukusukela ekuseni ngelanga lokukhonza ube busy ngama programs echechi ungazange kube lesikhathi loNkulunkulu wakho. Yes. Ube busy ngokuthi uthunyelwa phana kwenze lokho but ubudlelano bukhona yini umlobo uthi ngoba lesikhathi wena mathupha ngingaye enkonzweni ngiqale ngidinga izulu ukuthi inkonzo le ngizayenza ibe lezulu phakathi ngoba ungahamba izulu lingekho bangilithintanga kube umuntu nje okhuluma ibe insimbi ekhala engangele ukuthi efunda. Okuqhakathekileyo ukuthi umuntu ngomuntu kabe lesikhathi loNkulunkulu wakhe la nxa sengisenza umsebenzi kaNkulunkulu kaseyimi sengisenza nguThixo ngisebenzisayo ngoba ngiqale ngamdinga ngalo budlelano laye. uThixo uyasikhuthaza ukuthi ukukhoza kwethu kakube ngokumuntu wangaphakathi kuqala loNkulunkulu wami bese ngisiye ebantwini ngifuqwa nguye umlimi kuzasebenzeka. So kuyavuma ukuthi ube busy ngesithebe usiphekele thina usigezise inyawo usenzele konke wena ungahlanganelanga kunkonzweni ngoba uhlalanga ezinyaweni zikaJesu. Kunjalo. Right. Singakadluli khonapho kulebala elinthathekisileyo unjalo njalo. Ngithole lapha iquotation esebhukwini uEducation ikhaslinge lika 192. Right. Uthi yena umfundi kahlale eleBhayibhili lakhe njalo nje. Lapho kuvuleka amathuba afunde ebesecabangisisa ngalo. Engabe ehamba esitaladeni emile ku railway station kumbe emelela ukuhlangana lomngane amathuba wonke kawahlakulelwe ukuze senelise ukuthi sithole ezwini iqiniso likaNkulunkulu. Amathuba sila khathesi thina kulula akhona emafonini kodwa uvula uzavula okunye okuthile kuBhayibhili lona lelo layo. So uNkulunkulu kasisize sibe lengwabingwabi yokuthanda izinto zakomoya. Ake sike statiche ngokujula ungaphonga kuba you know kulomzekeliso lo ukuthi nxa sisiyakwemba izinto ungaphonga udobha phezulu hayi ake nisigebhe sijule angithi phela lelizwi lenkosi lifuna ukuthi lijuliswe nhlo ya ungabe ngamavesi lana abo lokho zaphunga uphelela khona pha akujulwe angithi phela ukuze kujule ukuthi athitheni ilizwi kuyini okudingakalayo okwakuqala ke latsho ukuthi umnikazi welizwi leli uNkulunkulu so kumele uqale ngani ngomthandazo ukuxhumana akula vele kungenza ukuthi sibambe into zakomoya singadinganga umnikazi wakomoya. So simthola ngokukhuleka ngiyabe ngivula inhliziyo yami ukuthi angene umoya engcwele kimi la nxa sesiyabamba iBhayibhili ngoba ngicele yena ngibala uyatolika kimi ukuthi lokho kubalayo kuthi ukuthi udinga ukuthi kwenzeni kuwe. So ukubamba iBhayibhili engakhulekanga ikuthatha isikhulu ngena phakathi kwamanzi siyacicha ngoba kangizanga ngidinge lo mnikazi welizwe eliyikukhanya elingamandla eliyindlela yami yokuphila. So indaba yokukhuleka iveza ukuthi mina ngithi angila kuzwisisa angikwazi engikwenzayo ngidinga yena ukuthi ayenze nxa yena uJesu ngokwakhe mathupha ukuthi owavuke siyakhuleka wayekwazi ukuthi ulanda ukuyale ngesiphambanweni wayekwazi uJesu zamlinga uJesu zamthengisa uJudas kodwa wayekhuleka ukuthi inkosi ngifuna amandla ukuthi lokho engikwaziyo ngikuthwale. AmaKristu siyakwazi ukuthi Sathane uyashilisa zonke zonke kodwa siyavuka nje ngomvundla sikhulekanga ungani silamandla okummela amlimi kasisisi. Yazi kulokho kulethayo umfundisi nginombuzo kufika umbuzo kimi ukuthi kungani singakhuleki mandla omthandazo siyawazi lokuthi kufanele sikhuleke ukuthi umthandazo siyawudinga siyakwazi lokuthi uJesu wavela wasethela iexample ukuthi vele ukuze sinqobe sidinga umthandazo but into emangalisayo ngabona lawe kumangalisayo lomlaleli emangalisayo ukuthi kasikhuleki singawukhuluma umthandazo sizakhuleka bazalwane kumele sithandaze but bangaki abama ngamadolo bakhuleke bengajahanga singakhulekeli ukudla singaceli izinto sibambana lezulu
ukuthandaza okufervent kuthweni umhlobo ngokunjani okulamandla okubambekayo okwenhliziyo ekikho efuna uNkulunkulu. Mina usathane senza umthandazo sayenza engani indlela yokuyacela checklist mlimi cela lokho yikho sichona si discouraged sithi umlimi akaphendula imthandazo but ukuthandaza yibudlelwano loNkulunkulu. Oh yes. Yikho kumele kube lethuba lokuthi ukhulume loNkulunkulu susima kancane umlale ukuthi yena uthi. But ngendlela esivumelane ngayo ukuthi lapho umhlaba ubhizi laba ezulwini babhizi amaKristu abhizi ithuba lokuthandaza kumele lilungiswe ukuthi siyahlangana lo mlimi. Ngile quotation lapha asokhothe uSamuel Chadwick uthi the one object of the devil is to keep Christians from praying. Uthi injongo kaSathane yodwa ikumelana lamaKristu ukuthi angathandazi. Abe sesithi kalandaba singaze sibala iBhayibheli sigijima vele singathatha umbhalo lapha siucompare singaziniki ithuba tokonoko vele kalandaba lakho futhi uthi God does not care ngeprayerless study ngeprayerless activity konke okungela kuthandaza okungela kuzidela lokudinga uNkulunkulu akumenzi lutho uSathane lombuso wakhe. Alright. So yikhubona ukukhula kwethu kumbe ubudlelwano bethu loNkulunkulu bungani uyaxeka. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe kasithandazi kuhle. Kuthiwa uJesu wayesithi xa ivele emthandazweni ebuye khanya ubuso bukhazimula. So esikuvumelanayo ukuze lizwakale izwi lenkosi. Kumele sikhuleke singakalibali. Yeah. So umthandazi. Okwesibili kule ndaba yokuthi nxa sitatitsha sibhale. Yeah. Unceda ngani yazi into zokubhala lokubalabala into yakho leyo manje unceda ngani ukuthi nxa ubhala lezingwalo ngiyalazi ukuthi kuyanceda yini khona kuyanceda Maforo ngizathatha umcijo lapha esiuthole esifundweni lapha umlobo wesifundo usivezela ukuthi nxa sibhala phansi uthola imkhumbulo yethu iyaslow down sike sehlisa umoya sicabangisise ngalokho esikutholayo kulokho esikubhalayo ikakhulu into ungayibhala iyahlala kakhulu engqondweni ayifanani lento yokuthi uphonga ubala nje kudlula khona phe kubhaleni kuyabe kuhlala futhi ekhanda kuyahlala akuyindaba so isizukulwane sakhathesi lesi kasibhali kuyayangisa ukubhala inaba amaphetshana ngiyalazi namhlobo nala lifuna ukubhala akisizukulwane sakhathesi so siyakhuthazwa even uchumayela ngithi phela umuntu nxa echumayela sibhale phansi yeah lapho zihlobo zami indaba ke inye sithathu kuthiwa kuzasiza ekustatitsheni ngokujula simele sabelane labanye nkambo bani sisike sakubona nxa usabelana labanye kuba njani ikakhulu ilizwi uyathola inama yamaqiniso ungatshela baye kakhulu Maforo yes babukela labalaleli ukuyafakaza ngalokho osukutholile kukunika amandla ukuthi umuntu lanxa lixoxa angaba lomunye umbuzo sekunika insilelo ukuthi uyedinga futhi nxa udinga kuwe uthola okunye kuyakukhulisa laye futhi uyakhula ngendlela okhuluma ngayo ngenxa ukuthi uthole so ukukhuluma komunye umuntu kukunika lawe isiqiniselo umoya engcwele nxa utolikela umuntu lana la kuwe futhi ukuthi uyedingisisa ekugcineni lonke liyakhula so indaba yokuyafakaza ingenye indaba engezelela ukuqina kwami lawe ekukholweni nxa sesilo Kristu uvelene umuntu oseyamukela uKristu angeke athule ngoba uJesu ngabasemuntwini umkhuthaza ukuthi kakuveze lokho aselakho kakhulu ngengeza uthini kule ndawo ikakhulu uProverbs 11:24-25 ngiyithanda ithi lo othelelayo la uyathelelwa so nxa sisaba ngamandla siphungula lokho umlimi asithelele khona sikupha abanye inkosi iqhubeka isigcwalisela isambulela more truths so kwesisikhathi uyathushiya lo muntu kube nguye owambula ukuthi hayi lami kulokho kumiso uyakubona so ukushare kuyasinika kakhulu ukujula lokukhula esiKristwini asifundeni ukwaba
esikuthole kwesinye isikhathi uyagcina kanti ugcina into ezirong ungakhuluma ikakhulu utshele thina sizakuqondisa ngithi phela ukuthi hayi indlela yini ukuthi kuyafanana lokudla nxa ungabe ulokhu usidla kokuphela usidla kokuphela ungakusebenzisi ukudla lokhuyana kulabo abathanda ezokuyelula imizimba ezoku-exercise ungayekela uku-exercise uyaluza imasa ufanana njalo lekukholweni nxa sikusebenzisa khona lokhu umlimo asabele khona siyazuza okunye futhi siba lobudlelwano obungcono loNkulunkulu kulokunye mbona ngani sikuchiyile ukuthi abanye sebengakhathazeka ukuthi manje thina singakwazi ukubhala sizathini lapha ku point esike sayithinta ukuthi abangayenelisi ukuthi babhale kuthiwa sizame lokuthi sibalele phezulu iBhayibheli lakho kuyanceda ukuthi kuhlale ekhanda uyazi isifundo lesi ngiyasibonga ngoba izikhathi eziningi sijayele ukuthi ukujula kakhulu ekufundeni ilizwi umsebenzi wabodube abakuholela abafundisi thina sesimelela ukuthi odube basigebhele kodwa namhlanje siyabonga isifundo lesi esisihlomisa kangaka ukuthi sonke kufanele ukuthi sibe le deep Bible study kakhulu akulo ngamelanga akuswele lokho ihubo lika 119 verse 105 uyatsho ukuthi izwi lakho liyisibani enyaweni zami likukhanya endleleni yami babukeli labalaleli ngandlela bani leli lizwi eliyisibani empilweni zethu simele uyazi nxa uhamba nxa ungela leli lizwi leli uwela uyakhilikite uthwele nzima siyamdinga uJesu sike sikhangele indaba yezibusiso lezi eziphindiweyo ngokubala izwi lenkosi siyabusiseka yini kuba lomahluko yini empilweni zethu sifuneke sikhangele indlela zona lezi okwaqala kule ndlela yini eziningi ezahlukene lingathathwa njani iBhayibheli esingabela abantu ukuthi hayi zama ngalindlela elesibusiso ngenjani njalo last week umfundisi umlilo wasixoxele inye walethe inye eyokuthi umuntu uyaphonga ukuvula ethi lapho kulomunwe khona sathokoza kodwa lapha iBhayibheli nxa lilendlela okufanele ukuthi lifundwe ngayo umfundisi kwathinta uIsaiah 28:10 ngale lapha kancane laphana kancane ithi kwesinye isikhathi ungayilitaditsha ngechapter anti thina njengebandla sile chapter usuku ngosuku so siyayilandelela siqede ichapter ngosuku kumbe abesesithi ungakhangela itheme ungalibala ngama-theme sila amaphetshana lawa nathi an hour with your Bible ahamba ngama-themes nxa ufuna utaditsha ngesabatha nxa ufuna utaditsha ngokuza kaJesu nxa ufuna utaditsha ngesiKristu kumele ngitaditshe njani so kuyabe kukunika nje amavesi siyabe silama-guides wona lawo ibisisinika enye indlela yokutaditsha iBhayibheli silandela silitaditsha alongside lo moya wesiprophet Ellen G. White ubhale amabhuku angu-5 aku Conflict of the Ages series ayiyo achasisa nje iBhayibheli so kuyasincedisa ukuthi nxa sifunda from Genesis siya ngaphi silogwalo lwakhona olukhangele khona lokho nxa sisuka kumakhosi sisiya phambili silogwalo so kuyasincedisa singafunda njalo kuyaletha depth kukhanyise okungani kungcono angikuzwa kahle uthi ukuze statiche kuhle kumele kube lendlela ehlelekileyo yokutaditsha ungaphonga ukubala nje akusoke kwasisiza kuqathekile ukuthi sifunde ngendlela ehlelekileyo kuyasenzela kahle kuyini okunye okungasisiza lapha mfundisi ekutaditsheni iBhayibheli okunye okungasiza yilokho nxa ukuthi imizamo usuzamile mlalelo mbukeli wabona ukuthi kuyehlula ukuthi isikhathi ube laso lokuthi azizwisise ukuphuma uhambe phakathi kwendalo kaMlimu kunjani outdoor suke nje emumeni ojayelekileyo uyehlala lapha emadwaleni uhambe uye esivandeni uye ngapi umoya wona kuwo usuphethe ilizwi likaMlimu uyakunika amandla ukuthi usutshintshe umumo lendawo kuyakunika amandla ukuthi ubala khona phana ungabala ukhangele nje indalo kaMlimu usacabangisa iverse ebadelana ngizama ukuthi uyibambe ngekhanda ungazifundisa ukuthi inkosi nginika amandla ukuthi ngeviki imbambe iverse yodwa kwakuqala ngama2 amathathu uzabona ukuthi kusiyaphela inyanga lawo silamazwi ongakhuluma ngale eBhayibhelini ayakugcina ekuncedisa ukuphuma endaweni ejayelekileyo usiyabala kwenye indawo
kuyakunika amandla okubamba ilizwi likaMlimi. Okay, kulesibusiso esiphindiweyo futhi nxa sibala sisabela abanye angithi sifunde sisabela. Uyisaya ngo-50 verse ngo-4 ithini lapho mandla? Verse 4. uThixo wobukhosi unginike ulimi olufundisiweyo ukuba ngazi ilizwi lokuqinisa abadiniweyo. Right. Uyangivusa ekuseni kwansuku zonke, avuse indlebe yami ukuba ilalele njengokufundiswayo. Right. Nansi indaba. Ivesi le isitshelani ngobudlelwano esingaba labo loNkulunkulu. Ungatshintsha njani ubudlelwano bethu labanye abantu nxa sitatitsha livesi? Mina engikuzwileyo umhlobo ukuthi nxa umfundisi nje obede ekhuluma ngokuthi singalifunda ilizwi silifake engqondweni yethu sicabangisise ngalo, ubukwazi ukuthi kwesinye isikhathi ngikufundile ukuthi nxa ilizwi lingekho kithi, right, even indlela engiyadlelana ngayo lawe lonozi vele izachiyana. Kodwa nxa ilizwi ngicabangisisa ngalo ngikwazi ukuthi lithini, umoya oyingcwele engithungamela vele kule ndlela engizaphila ngayo. So umlobo belethu ukuthi nxa kungela lizwe engqondweni lenhlizweni elikaNkulunkulu sikhuluma amazwi enhlamba, sithethe, sichinge, sirobha abantu, senzeni. So ilizwi liyasithambisa, ilizwi liyasiqoqa, ilizwi liyasenza sizwisise ukuthi lo ungubani kimi lalo ongumnikazi welizwi. So ubudlelwano bethu buba ngcono kakhulu nxa kuyikuthi ilizwi likaNkulunkulu silifihlile. Yikho esithi la uyangifundisa even ukukhuluma ilizwi eliqondileyo. So as long ulelizwi likaNkulunkulu inhlamba kayiphumi, ukubisela okubi ngokubi kakuphumi. Kodabukileyo awufiki ufaka isawudo. Lakeli kuzithi umuntu yathi efike kutshela ukuthi hayi bakithi kunje kube kubi, but uthi nxa ufunda ilizwi umoya oyingcwele uzakutshela ukuthi kulo khuluma leli lizwi lizamelapha, kulo khuluma lokho. So yikho siba ngabahlakaniphileyo. Yindaba ekade siyilethela la kundinyana yethu yokwazi indaba i-memory text yethu la. Yes, kulomnye umcabango ewulethayo laphana ukuthi nxa sisabelana labanye akumele ngesabe. Nxa usaba uba kwazi ukuthi sokuhlanyeliwe. uNkulunkulu uthi kuyamila kuphela, izwi lakhe ngeke lapho ngokuhamba. Mnandi kakhulu lokho. Ake sikhangele ihubo lika 119 ivesi 103 lo 104. Ake sicabange lapha, ngiyazi lena umama yikho likuthandayo lokho kuthiwa ngama desserts okuyizinto kumnandi. Kule ndoda ethanda into ezimnandi intuzaya nasifuna isawudo. So into kuthiwa yi-dessert ibuya ekucineni, angithi phela i-dessert yonke imnandi, you know, uluju kumbe sibuye lapha into esijwayele uluju lumnandi. Izwi lenkosi linjengani? Usibalele ivesi leyi manje. Verse 104. Ungathatha 1:3 lo 4. Yes. Usukela 103. Yes. Amazwi akho anambitheka kamnandi kimi. Right. Amnandi kulenyosi emlonyeni wami. Ngiyazuza ukuqedisisa emthethweni yakho. Ngakho ngiyayizonda loba layiphi indlela engalunganga. Nansi indaba. Umcabango lo ukuthi amazwi la amnandi usincedisa njani ukuthi sizwisise ukuthi utatitsha iBhayibheli ukukusenzelana? Mina ngibona ngendlela esesikhulume ngayo lalokho okuseBhayibheli nxa sibala amnandi ngoba iBhayibheli nxa ulibala alikuchiyi udanile. Nxa udanile alikuchiyi udanile. Nxa imicabango iphaphalaza isanganisekile ikuchiye sibuthiwe yaqoqana ngoba iBhayibheli lilethemba, iBhayibheli likunika uKristu lethemba lekusasa ebambekayo. Ngoba uNkulunkulu uyabeziveza eletha usindiso kuwe. Yikho ethi oloba ubunandi balo buyelapha lo mphefumulo. Uzwe ukuthi kade kungani kulilitshe kuyasuswa. So ubunandi obulinganiswa njengoluju kuthi ukuthi umphefumulo uyabuselapheka, usizwe ukuthi uNkulunkulu kukhona sekwenzile ongeke kwenziwe ngumuntu ekhuluma ngamazwi akhe. Kwenziwa phela iBhayibheli ngoba kulomoya ingcwele onguNkulunkulu siqwe sinika ukuthula phakathi komuntu. Kakhulu. Hey,
nansi indaba uyazi yakubusiseke so even omunye Jumayela xa kubalwa ilizwi uzwe ubunandi uzwe amandla uyazi ngoba lobudlelwano loJesu nxa isekhulumisana la anti isithandwa sakho le vele isithandwa nxa sikhuluma kumnandi endlebeni sike sizwe like umfundisi asekuthintile ukuthi kuyini iBhayibheli kahle kahle elisilethela khona sisemhlabeni odinisayo obuhlungu ogcwele inyembezi omunye wahlabelelayo wathi umoya wami lapho phansi ngipha amazwi akhulunywa nguJesu ayamphakamisa and nxa ede semfuna ukulahla ngive up kuyangikhuthaza kungiphi ithemba lakusasa so mina ngiyacabanga mhlobo ukuthi ngabe kulabantu abantu siyafunda iBhayibheli ngabe impilo zethu zichiyeni ngabe impilo yethu lokuthula bona ukuthi asigijima sihlaliseka ingqondo zethu zesaba lokhu lalokhu kuyaveza ukuthi iBhayibheli kasiliyathuba lokulifunda elikhethekile bese yakweyimeza ithembisweni sibe lentokozo ezintweni zonke yes lisiza ngani manje wena ngoyo umpofu nxa efona lapha nekuthinta uzwane ilizwi nansi isithandwa sethu Jesu ilizwi anti nxa sikhuleka sikhuluma laye ilizwi ukhulumisana laye uyazi isikhathi sokuthi ukuzwe isithandwa sakho sikhulumisa sikutshela iBhayibheli lilungele liyakhalimela liyakhuza liyakhuthaza njalo so sisizuzani ekutatitsheni lona leli lizwi sizuza lokuthula maforo yes esingeke sakuthola nxa singafunda nathi amabhuku endani osukuza ukuduma asulibale aliyenzi lokho okwenziwa yiBhayibheli yasinika ukuthula lokuhlaliseka lesibindi ungeza ukuthi hayi uzalunga la nxa umpofu ngaze kube lokunye engikhala ngakho uthi lapha kuhambanga kahle enganjela ukuthi kuzalunga kwenele awuba singeza ukuthi ekhuluma kwenele yikho omunye ethi nxa uNkulunkulu ekhulumile kulungile mina ngithanda ukuthi liyakhaliphisa lengqondo nxa ungani uvalekile kusabonakali omunye umngane wami sasikhuluma ukuthi abantwana besikolo ngabona kungana kukambe kuhle bafake elizwini and liyayenza ingqondo icije umuntu acabange avuleke so lilamandla kakhulu I can say that again siyabonga asikhangele u55 ayisaya ngo55 sakhangela ivesi ibe yinye ngemakhaya singakhangela uvesi 1 sisiya ku13 angithi phela khangela uvesi ngo6 lapha verse 6 yes mdingeni uThixo esatholakala mbizeni eseseduze eseseduzane yayizindaba sihlobo sami kuyini esikuthola ukuthona umcabango lo ngani umlimo uzanyamalala lapha kwesikhathi sasesimdinga ingasekho nanti ilizwi angithi khathesi sisanikwa amathuba okubala ilizwi uhulumende sasivumele isikhathi sikhona kulesikhathi sizabuya amaBhayibheli azachiswa khona so nxa uthi wasafunyana ufunyana eBhayibhelini isikhathi babukela walalela ukuthi sithathe iBhayibheli silisebenze ngokubala simdinga sibala so kathesi usatholakala elizwini lakhe elisalinikwa ngenkululeko kuhulumende zonke zomhlaba ngasilidingeni ke lingene engqondweni zethu kwenza ukuthi nxa selingekho iBhayibheli ngisale ngilalo ilizwi elingikhombela indlela yokukhona uJesu wayelalo ekhanda iBhayibheli yikho wathi wayesenelisa ukumelana enelisa ukuthi kulotshiwe angithi phela elifundile akabuyanga lalo esuka ezulwini walifundiswa nguMaria walifunda ngikhaya you know lathi kuqhakathekile lokho yes bengifuna ukuthi komileyo kaze anathi hey madoda olambileyo kaze azuza ukusuthiswa abe sesithi wozani thenga la ithenge kungela ntengo yes so uNkulunkulu kasincedise uthi khona nxa silidla leli lizwi kuzasuthiso likho konke empilweni zethu without ilizwi leli mhlobo akasikho thina siyabe singekho so limnandi siyalidinga ilizwi ngaphandle kwelizwi asise bantu balutho mandlo kuyini ongasinikeza khona sisiya ekusigoqa lesisifundo ikakhulu sikhangele umoya wesiprofeti sikhangelela phana ukuthi injongo yokufunda iBhayibheli wazi uNkulunkulu lokukhulisa ubudlelwane bakhe lathi laye ngoba yilokhu ukuphila okuphakade ukuba akanye lalo esimthandayo
Bese sikhangele enye enthathekisileyo yithi akufanelanga futhi sizame ukwenza iBhayibheli livumelane lembono yethu kumbe imicabango yethu. Ngokubili engikuthole kumcabango owengeziweyo. Kakhulu. Lo mu-counsels to writers and editors. Upage ngu-41, lo page ngu-36. Lokhu singakuthola sihlobo ezithandekayo, kuyasincedisa. Ukuthi sizwe ukuthi kwenye isikhathi lethwa ngumanje ukuthi siyabuya sizotaticha ule mcabango yakho angithi phela ofuna ukuyifaka la omnye wathi nxa ibhala intshumayelo yaqala ibhala intshumayelo yakhe abe sedinga amavesi ahambelana la intshumayelo yakhe asenjani bayithi aseyibhalile umfundisi Dube kuyini kanti vele kade sixoxa ngakho namhlanje sikhulisa ubudlelwano bethu loNkulunkulu ngokubala iBhayibheli yes nokuba lesikhathi loNkulunkulu kodwa ngubambe kakhulu uMoses prophet ukuthi ungaze ufunde kanganani ube isikole ufunde singanani uhlakaniphe kanganani ungaqala ukubona ngani ulwazi lwakho lwami lungathatha indawo yeBhayibheli yes kumele ngemfundo yami lokungafundanga kwami siyehlangana eBhayibhelini sinika uhlakanipho nguThixo bese sifanana ngoba esiphambaneni siyalingana sesibuye ekubaleni iBhayibheli lihlakanipha iziwula bese sithi abahlakaniphile libalithone bayehle balingane lokuhlakanipha kwezulu ulimi kasisize babulayo babo sifunde ukuthi iBhayibheli ngelabafundileyo abangafundanga ngoba uKristu usikhanyisela kufana naye sonke isihlobo ezithandekayo singakwenza konke ngaphandle kwelizwi likaNkulunkulu iBhayibheli ngokuphelela kwalo kusukela kuGenesis kusiya kuSambulo akula bhuku okuthiwa lisabalwa abanye bathi ngamalatsha iBhayibheli ayisilolatsha asilibaleni lonke ngokuphelela kwakho akula ukuthi lokhu sokuyisivumelwano esisha iBhayibheli ilizwi likaNkulunkulu nxa uJesu wayekhuluma uthi kulotshiwe wayengakhulumi ngeTestament elitsha wayekhuluma ngeTestament elidala so siyakhuthaza ukuthi singarojwa nguSathane asilibaleni ngokuphelela kwalo iBhayibheli kuza kuba lenguquko ezimpilweni zethu mhlobo wami ungatsho amazwi akho ukucina uhle sivalele ngomthandazo siyabonga abathandekayo ngifisa ukuletha inkuthazo ekufundweni kwelizwi likaNkulunkulu fundise ethintile ukuthi ngelabo bonke abantu asithatheni amathuba kasikwenzeni kasikujongenini ukuthi silifundeni ilizwi uNkulunkulu ufuna ukusiguqula ngaleli lizwi akulandlela mafore singasindiseka ngayo singalifundanga ilizwi ngoba yiluthulu uNkulunkulu ayisebenzisa ukusiguqula asenze sifanelayo so esikhathini sokuphela kasesithatheni amathuba ukuze sifanele uNkulunkulu siyalidinga ilizwi kakhulu likaNkulunkulu kasithatheni munye ngamunye hlala phansi ulifunde umoya ingcwele uza kuchasisela uNkulunkulu asibusise sonke nxa siza kuyafunda amaBhayibheli asicimezeni sithandazeni baba wethu oyingcwele okhona ekhaya ezulwini sisempini emangalisayo la nxa ungaze usitshela ukuthi ihlola nini umbhalo sisuka la vele uSathane uyasimela labalaleli bazasizwa isifundo uSathane uyajongunisa wonke umuntu ukufunda ilizwi ngoba uyawazi amandla aguqula yaselizwini siyacela baba silwele kuyona le impi usinike ngamunye ithuba lokuhlala phansi sikufune sikudinge silifunde ilizwi liguqula izimpilo zethu sifane loJesu masinyane uJesu azosithatha siyabonga ukusizwa lokusiphendula ngayo uJesu inkosi amen amen